Good morning. Into kanuno bigat. Bumaknang tayo kan amin. Ngamtila paraburan ni Apo Diyos, lagi tayo nakaisam. Oh, kita kanya pilitan yung mati umisaman niya. Kenti ano ikan na dahi tayo naisam, kenti tayo managparabor. Ay kadagi tayo padak nga, amuyo ti paglasinan dati na imot kanyami, dahi tayo naunag ti abot ti tiltil mo. Amuyo da jay. Mananaunag ito, ayan ti kastoy mo kiimot da ita ko na. Diyan mo anos osto. Dati ka nun nakaisam, ti paraburan na. Nya? Sino nga rod ngamin kada tayo? Iso nga rod nga aggaggagat? Iso nga rod nga ipapati tayo ti agtrabaho? Iso nga rod nga aramidan tayo, amin nga kabailan tayo? Adda pa ino dadluma kaya agasawa ka agbatid to jemay sa mapanti sa bali a lugar jemay sa tapno laeng maiyangat di jay estado ti panagbiag tayo kentapno masupusupan ada giti kasapulan tayo sino nga rod kada tayo ti di makkel kam lang rod nga datarkin diding nga masapsaprian ta pagturo gamay naging gana tatak may mayat ko natay pala sino nga rod ti madimot nga agidamot iti komportable nga uri agbagyo ka relax di panunot mo sino nga rod da kami nga rod ka pasagad lugan mi idi karkarison sino nga rod ti madi nga makaprovide mo iti napintas nga pagluganan mayat tay amin sino nga rod ti madi nga adda stable job na nga maghatang mo dagiti kayat mo nga bado bag nya pa dagiti pagayat nga magagatangan masitas nya kamo no dagiti masitas yung pangipanan yon to no si mamasitas kay maamin nya kakaaruba makan mo di kayat mo nga kanen makapan ka mangan iji kayat mo nga panganan ada mo imay dem ijay feeling blessed apo into no ayuda tin na ipadamag makiapa kan ayan na ti ayuda may sino nga rod ti madi nga awanan sino nga rod ti madi nga addaan sino ti mayat nga rod nga agkamkamtod ka lang nga roden awan di awan ada kasla awan no mabalbalin kayat tay amin adda nya no mabalbalin kayat tay amin uray dakay nga addaan no daddo maadda pa di puso yung nga uray no addaan ka kasla masaktan pa yiri nam nga di ka aruba mo no dagay ka kabagyam ka kasla datay nga Pilipino ket kasla no mabalbalin iraman mo pa ida nga iyangat iji biyag na adda mo nga talaga dagay ka kabagyan nga mangiruruman nga no umangat ka italmeg da ka adamat kas jay ngam nadda pusom datayo no mabalbalin di ka arubam kada dagiti kakabagyam no marinam tinamay no mabalbalin tulungam ngam tinakabukbot ang adamo dagiti natulungan na iso dan tumot ti makiapan diya ka mono taga ano dagitoy adamat kas jay ditay tinulungam nga umangat inton nakaangat ne halar nga to mangam ni Apo Diyosen na pamuji langitan nakaalaan na kuman gasya niya, sino nga minti madi awan? Datay amin na mabalbalin addaa, dati komportable tayo, dati secure tayo, nga uray na tayo tong kaaddan to pala pagbasa da, uray lumakaywan no bumakit tayo, addan to lata kwarta tayo, timo gobyerno tayo, kasi hada malaited di 100,000, no adda 100 mo, mananam munto pay, pagpasyar mo ka no, makapasyar ka nga ron, bedridden kan, pagkaan mo kan, awang nga ron nanam mon, kaya niya kumapay ti pang pangusaram ta 100,000 ka ini awanan gatas sila tingin pa unag ko dagay ka kabagyam kan da kayat nga matay ka dapat iabot da ka apong hang ka matay padasam ko na napay di maysa ta kaya no mabalbalin ag komportable tayo mat nya kada ti sarsaritaan na ti ebanghelyo tayo dagitoy sanikwa adal trabaho, amin nga adda kada tayo. We are just stewards niya. Agay aywan tay laeng haan tayo nga bukbukod. No naparaburang kati adal, intalik na kanyam dayta. No naparaburang kati sanikwa, intalik na kanyam dayta. Naparaburang kati pamilya nga nasaya at intalik na kanyam dayta. Anya ti aramidam aywanam.
protektaram tarabayam taapayano hamo maiwanan ika mapukaw king kadimat uray trabaho uray ka di adal ka no inggit sadot kada man nakiapa dem saya aten tapa nagtrabaho di maikat ka uray ka na sayaat nga pamilyam no lukulukwo mo't slip-liputam mo't di mapukaw mo payagraman pamilyam. Iso nga kunana ditoy di mensahe ni Apo Jesus ito'y pangarig na agay aywan tayo laeng na daytoy nga na pangarig na nga daytoy nabanang adda pinagaywan na kada daytoy pagayaywanan na ni sit-sitikan na matan kinaamuan na ay kano switik ka kano maamuan na ka inyati ko na out so katangkan tataga puta so katangkan ko na nasirib mat jak maamot agkali kunana na mga amot ag trabaho manualya jak mamabainak mga agpalpalama kunana sinitik na niyang kastana imbababana ti utang dagit kinisayan na ti utang dagit ay gagayem na addan tumang pasangbay keng kuana ngem nagturong ngamin idtoy dayti kunan ni Apo Jesus nga pakigayem yo dagiti na indagaan asa ni kwayo tapnon inton maibusan kayo maawat kayto ti agnanayon a pagtaengan pakigayem yo kunana naglatak mangmangagdak ay kaslahaan pakigayem yo addaman dagiti tattao nga Ilocano nga talaga darada nga nakakirkirmat daytay talaga naunag ti til-til na dako isyat tayaw ko nam ko magwan ni nangalaka may sa dapay pulutan nyo nga bida wenno kornek adda may kadwa ni di mo lagak kumautan inton dandani maibos di jay maikalawon nagpukaw na tanakaron kay ti gumatang inton sumaruno anyo ay ayabanan apaya imot adda dagiti kuripot nga tattao adda dagiti managim jaka mo man managing bubukod nga ditay bagbagi dalati pampanunutin da kahaan isugor dagiti no dadduma ka awon pay magaygayem da isugor nga dagiti no dadduma ka no bagbagi dala pampanunutin da ka kaslahaan jak amo man nya tiragsak mo nga tao nga ingkamangan siksika ma-enjoy mo nga rod ingkay mangan nga sa nga pamilya la okay mo ano nga mangan kay nga sa nga pamilya no apang kayo agpasya dakda kayo awon pay ammom awon pay masangsang ilim tapaya ngem no adda ka naghanda apo si kati umuna ngem no si ka Jesus madi adda ka kasdi nga tao injak amo no nya ti happiness da injak amo no nya ti ragsak da diti nga inggit imot nga kuna tayo ti awag da ayan mi dayay kasla agmamata nga dudon kuna na urik sulekemahan nga agkirem kuna na dayay Kaday jay, ibaga na pakigayem yo, kaya na nga saon, haantay abukudan. Intalik na kanya tayo daytoy, aramaten tayo para ti pagimbagan tabagim at the same time pagimbagan mo't at idaduma. Di ko nakngaroden nga no, at da kabagyam nga medyo marigrigatan ka, numabalbalin tulungan pa di may nga anak da nga agbasan tapno, baring umangat tumat. Pakigayem mo kunana day jay. Ngam dagitoy kakabsat, dahiti ibagbagana ditoy, material abanag laeng. Numapan tayo iti na espirituan, at dadakkel nga ay aywanan tayo. Anya dayta nga ay aywanam nga na espirituan, dayta kina Kristyanom, na imaldit king ka, na italek king ka, adda misyon mo. Laglagi pun tayo daytoy, adda misyon tayo. Anya daytoy nga misyon. Umuna protektaram dayta kina Kristyanom, tauray no Kristiyano ka in name, na imaldit kanyam ti cross, ngam di ka babalin mo ka madimat. Uwan, itinagan, Kristiyano ka, ngam iti ka babalin, ne, demonyo ka, kung nagrigat mga ibagang mga demonyo ka. Ay aywanan tayo daytoy. Anya ti misyon tayo. Awanan ni Kristo nga umay dito'y lubong ulit-ulitan tayo nga umay maagbalay-balay nga mangibagati ayat ti Diyos kinamanang nga asin ni Apo Diyos haan na tayo nga madanon ijay gimong tayo ijay sisa tayo ijay trabaho tayo nga adda ti Diyos ka maipari na kumati adda ti Diyos sino ti mangipari na sika kang runaan na sika nga agkungko na ama kimismisa teriga na nga rod ka lektorak yayan mi father. Very good man.
Kristiyano ka? No. Ako lay tagyayam eh. Kana siya man, Kristiyano ka? Haan min pasaw. Agserserbi aki dyan. Uwan nga ron, nagsaya at nga nagan. Ngam dagiti tattao nga aglawlaw mo, dagiti tao di trabahom, dagiti tao nga masarsarakam, mariri nada ka di nga Kristiyano ka, mariri nada ka di nga ay ayaten ni Apo Diyos, ida gapuking ka. Dayjay ti awis na kanya tayo. No naikang ka itidakdakkel, na mapagtalkan ka itibay basit ko na mapagtalkan kanto pa itidakdakkel. Gusto nga tayo kunakon, ti paraburan ni Apo Diyos, dagitay mo't agparaburhaan. Unfair mo't itid nga itid idda nakaimimot. Padasin nyo. Mamati akla unay kanyak, personally. Diyay prinsipyo nga, the more you give, the more you receive. Kasi mo laang, the more you give chismis, the more mga chismis anda ka. Negative kin positive day dyan. The more nga agtakaw katakawan da ka mo't. Ngam na damor mga agaramid ka tinaimbag, damor nga paraburam takabsat mo kitaem. Taapaya, dahi nga rod, paraburan niya po Diyos dagiti man nagparabor. Uray ti na espiritual nga panagbiag, padasem ti agayat kinikabsat mo, padasem ti agbalin nga nasingpet nga kaarubahan nga dahi ti kuskusilapan da. Dahi ti kabuteng da. Padasem nga ipari na ti dungom ka dagiti gimong mo ka agsubli nga maminribo. Ngam damor mga, di ko nakon amang chismis ka, damor nga agagagom ka, kita aguman da kamot. Damor nga ipakitam ti ayat mo kadakwada, isumot laeng. Tanong orod mapagtalkan ka itibasit ko na mapagtalkan kan tumot ti dakkel, di sabali nga pangarig ni Apo Jesus ka, di parable of the talents no malagipyo, inikkan na ti pagnegosyo da, di basit, han nga nagtrabaho di dakkel inted na pay nga dakdakkel taapaya dayang ti misyon tayo awanen ni Apo Jesus ulit-ulitin tayo sino tinakin misyon ti ayat ni Apo Dios sika sino't mangituloy dito nga misyon na sika kinsiak sino pa kariknaan dagiti tattao nga ayaten ni Apo Dios ida sika kinsiak. Kung ti pampanunutem kasi kalaeng ti maayayat, ti pampanunutem kasi kalaeng ti osto, ti pampanunutem kasi kalaaminan, siyak, kwak, agbaling ka nga uwak, amoy ti uwak kaimot nga rodan, kwak, uwak, dayay. Iso nga, tata, ti misyon tayo, dahi ti naibaga nga pagsasaon ni Apo Jesus daytoy, pakigayem yo, dagiti naindagaan. Tano maawanan kayo, magunod yun toti, agnanayon apagarian. The same oray ti na espirituan. Dahil ta kina Kristyanom nga intalik na king ka, usarem. Anya ti magunod mo, pagtaengan nga agnanayon. Katata, agkomunyon tayo manen. Awaten tayo man ni Kriston. Kung tayo tatay, agkonpesarak, nagpakawan tayo, pinakawan na ka ni Apo Diyos. Agyaman tayo, inted na dahi nga parabor. Agyamang kata tinalik na ka nga tao na ka nga agmisyon. Ngam na aging galaking ka ni Kristo dim ammo nga iburay ay mapukaw pay. No sabali di imunag ni Kristo, sabali di rimwar, madimat, hanga maibagay. Alam misyon tayo nga agawid, makadomingo. Bagkat ko ni Kristo, inted na kanyak, agyaman akday nga panagtalag, iburay ko. Nadda parabor na king ka, hamubok-bukudan, kita talyawom ni kabsat mo. Iparinam nga ayatin ni Apo Diyos, anya ti magunggunam, ado nga agsubli, bendisyon nga agsubli, parabor nga agdoble.